Sura 26. Eš-Šuara, pjesnici. Ovo poglavlje objavljeno je u Meki i sadrži 227 ajeta. Ime je dobilo po spominjanju pjesnika u ajetima od 224 do 226. Budući da prethodno poglavlje završava upozorenjem poricateljima istine, ovo poglavlje prepričava nekoliko upozoravajućih priča o uništenim poricateljima, kao što su Faraon i narodi Nuha, Šuajba, Luta i Saliha. Božansko porijeklo Kur'ana naglašeno je i na početku i na kraju poglavlja. Osobine vjernika spominute u posljednjem ajetu ovog razrađene su na početku sljedećeg poglavlja. U ime Boga, milosnika, svemilosnoga. Ta, sin, mim. To su ajeti one knjige koja je jasna. Nećeš valjda ti sebe upropaštavati zato što oni neće da vjeruju. Ako htjednemo, spustit ćemo na njih s neba neko čudo, pa će zbog njega svoje vratove pognuti. Ne dođe njima ni jedna nova opomena od svemilosnog, a da se od nje ne okrenu. Međutim, iako niječu, dobit će vijesti o onome čemu se izruguju. A što ne pogledaju zemlju, koliko plemenitih vrsta bilja dadosmo da po njoj raste. Zaista je u tome znak, ali većina njih ne vjeruje. A tvoj Gospodar, on je uistinu onaj koji je moćan i koji je milostiv. I kad je tvoj Gospodar pozvao Musa, otiđi u onaj narod što čini nasilje, Faraonov narod. Kako se Boga ne boje, on je rekao, Gospodaru moj, bojim se da me ne zaniječu i da mi se grudi ne stisnu i jezik ne zaplete, zato daj poslanstvo i Harunu. I osim toga, ja sam se kod njih ogriješio, pa se plašim da me ne ubiju. Bog je rekao, nikako. Idite s našim znamenjima, mi ćemo svakako biti s vama i slušati. Otiđite do Faraona i recite, mi smo poslani od Gospodara svjetova da pošalješ s nama Izraelićane. Faraon je međutim rekao, zar te kao dijete nismo odgajali među nama i zar nisi među nama tolike godine svog života proveo, pa si kao jedan od poricatelja počinio čin koji si počinio. On je odgovorio, učinio sam to onda kao jedan od onih koji su u zabludi, pa sam pobjegao od vas jer sam vas se pobojao, a onda mi je moj Gospodar darovao mudrost i poslanikom me učinio. Je li blagodat koju mi predbacuješ to što si Izraelićane robovima učinio? Faraon je potom kazao, a ko je Gospodar svjetova? Gospodar nebesa i zemlje, kao i onoga što je među njima. Ukoliko biste čvrsto vjerovali, on je odgovorio. Čujete li, rekao je Faraon onima oko sebe, a Musa je nastavio, vaš Gospodar i Gospodar vaših predaka. Poslanik koji vam je poslan uistinu je lud, rekao je Faraon. A Musa je opet nastavio, Gospodar istoka i zapada, kao i onoga što je među njima, ukoliko razabirete. Faraon je potom rekao, ako prihvatiš neko drugo božanstvo, a ne mene, sigurno ću te strpati u tamnicu. Zar iako ti donesem nešto što je jasno, kazao je on. Pa hajde, donesi to ako istinu govoriš, rekao je Faraon. I Musa baci svoj štap, kad on, očigledna zmija, i izvuče ruku, kad ona bijela za one koji gledaju. Zaista je ovo neki vješt čarobnjak, rekao je Faraon, velmožama oko sebe. Hoće da vas progna iz vaše zemlje pomoću svoje čarolije, pa šta savjetujete?
Oni su rekli: zadrži i njega i njegova brata, a pošalji po gradovima sabirače, koji će ti dovesti sve vješte čarobnjake. I čarobnjaci bijahu okupljeni za susret na dogovorenom mjestu i u dogovoreno vrijeme. A narodu bijaše rečeno: hoćete li se okupiti da pristanemo uz čarobnjake ako oni budu pobjednici? I kad su čarobnjaci došli, upitali su faraona: hoće li nam doista pripasti nagrada ukoliko mi pobjedimo? Da, i bit ćete među onima koji će biti posebno pripaženi, odgovorio je. Musa im reče: bacite ono što vi bacate. I oni baciše svoju užad i svoje štapove i rekoše: tako nam moći faraonove, mi ćemo sigurno pobijediti. Zatim Musa baci svoj štap i on stade gutati ono što su oni svojim činima proizveli. Čarobnjaci se potom baciše na seđdu i rekoše: vjerujemo u gospodara svjetova, Musaova gospodara i Harunova. Faraon na to povika: povjerovali ste mu prije nego što sam vam ja dopustio. Pa da, on je vaš starješina koji vas je čarobnjaštvu i poučio, ali zapamtit ćete vi, i ruke ću vam i noge u nakrst poodsjecati i sve ću vas porazapinjati. Oni odgovoriše: ništa za to, mi se svakako svom gospodaru vraćamo. Mi zapravo želimo da nam naš gospodar oprosti grijehe, jer smo prvi povjerovali. I nadahnuli smo Musa: putuj s mojim robovima noću, jer ćete biti slijeđeni. Potom je faraon poslao po gradovima sabirače. Oni su zaista jedna malobrojna skupina i oni su nas doista rasrdili, a mi smo uistinu jedna spremna vojska. I tako smo ih izveli iz bašći i sa vrela, te blaga i plodnog boravišta, tako i dali smo to u nasljeđe Izraelićanima. I dok je svitalo, krenuli su za njima. I kad su se dvije skupine međusobno ugledale, Musaovi drugovi rekoše: bit ćemo sigurno sustignuti. On je kazao: nikako, sa mnom je uistinu moj gospodar koji će me uputiti. Tada smo Musa nadahnuli: udari svojim štapom po moru, i ono raspuknu i svaki komad bijaše poput golemoga brijega. Onda smo tamo one druge primakli, pa smo Musa zajedno sa svima koji su bili s njime spasili, a zatim one druge potopili. U tome svakako ima znak, samo što većina njih ne vjeruje, ali je svakako tvoj gospodar onaj koji je moćan i koji milostiv je. I ispripovijeda im vijest o Ibrahimu, kad je upitao svog oca i svoj narod: čemu se vi klanjate? Klanjamo se kipovima i nastavit ćemo pred njima klečati, odgovorili su. On je rekao: da li vas čuju kad se molite i da li vam koriste ili štetu nanose? Ne, nego smo zatekli svoje očeve da tako rade. On reče: pa vidite, ono čemu se klanjate vi kao i vaši preci, doista jesu moji neprijatelji, svi osim gospodara svjetova, koji me je stvorio, pa me on upućuje i koji me hrani i napaja, i kad se razbolim, on me liječi, i koji će me usmrtiti, a potom oživiti, i kojemu žudim da oprosti moje grijehe na danu sudnjem. Gospodaru moj, podari mi mudrost i priključi me onim dobrima. I učini da me jezikom istine spominju pokoljenja kasnija i uvrsti me među baštinike blaženog dženneta i oprosti mome ocu
on je među zalutalima doista. I nemoj me poniziti na dan kad budu oživljeni, dan kad neće koristiti ni blago ni potomci, izuzev onoga ko dođe Bogu srca zdravoga. I džennet će biti primaknut bogobojaznima, a džehennem istaknut zalutalima, kojima će biti rečeno: gdje je ono čemu ste robovali mimo Boga? Hoće li vam oni pomoći ili pomoći sebi samima? Zatim će biti u ponor pobacani zajedno sa zalutalima i cijelom Iblisovom vojskom. Prepirući se u njemu govorit će: tako nam Boga, bili smo bez sumnje u očitoj zabludi, kad smo vas s gospodarom svjetova izjednačavali i nije nas zaveo niko doli zlikovci, tako da nemamo nikakvih zagovornika niti prisna prijatelja. Da nam se vratiti pa da budemo vjernici. U tome svakako ima znak, samo što većina njih ne vjeruje, ali je sigurno tvoj gospodar onaj koji je moćan i koji milostiv je. Nuhov narod je nijekao poslanike. Kad im je njihov brat Nuh rekao: zar se nećete pričuvati? Ja sam vam uistinu poslanik povjerljivi, zato se čuvajte Boga i poslušajte me. Ne tražim vam zato nikakve nagrade, moja nagrada samo na gospodaru svjetova je. Zato se čuvajte Boga i poslušajte me. Oni su rekli: kako da ti vjerujemo kad te slijede oni koji su najbjedniji? On je odgovorio: ne znam ja šta oni rade. Sviđanje njihovih računa je samo na gospodaru mome, ako shvaćate. A ja neću razgoniti vjernike. Ja sam samo neko ko jasno opominje. Ako ne prestaneš, o Nuhu, bit ćeš sigurno kamenovan, rekli su. Gospodaru moj narod me doista niječe, rekao je. Zato presudi između mene i njih i spasi me, zajedno s vjernicima koji su uza me. I spasili smo ga, zajedno s onima koji su bili uz njega, u nakrcanoj lađi, pa smo kasnije potopili one koji ostadoše. U tome svakako ima znak, samo što većina njih ne vjeruje. Ali je sigurno tvoj gospodar onaj koji je moćan i koji milostiv je. Narod Ad je nijekao poslanike. Kad im je njihov brat Hud govorio: zar se nećete pričuvati? Ja sam vam uistinu poslanik povjerljivi, zato se čuvajte Boga i poslušajte me. Ne tražim vam zato nikakve nagrade. Moja nagrada samo na gospodaru svjetova je. Zar na svakoj uzvišici gradite neko znamenje, da se zabavljate i podižete visoka zdanja, ne bi li kako da se ovjekovječite i kad napadnete, siledžijski napadate. Zato se čuvajte Boga i mene poslušajte. Bojte se onoga koji vam dariva ono što znate, dariva vam stoku i potomstvo i bašće i izvore. Ja se doista bojim za vas patnje jednog velikog dana. Oni su odgovarali: savjetovao ti ili ne savjetovao, svejedno je nama. Ni raniji narodi nisu se drukčije ponašali i mi patnji nećemo biti izloženi. Nastavili su ga u laž ugoniti, pa smo ih uništili. U tome svakako ima znak, samo što većina njih ne vjeruje, ali je sigurno tvoj gospodar onaj koji je moćan i koji milostiv je. Narod Semud je nijekao poslanike. Kad im je njihov brat Salih govorio: zar se nećete pričuvati? Ja sam vam uistinu poslanik povjerljivi,
Zato se čuvajte Boga i poslušajte me. Ne tražim vam zato nikakve nagrade, moja nagrada samo na Gospodaru svjetova je. Zar mislite da ćete biti ostavljeni na miru u onome što ovdje ima, među bašćama i izvorima, među usjevima i palmama sa zrelim plodovima, da bezbrižno klešete kuće u brdima? Zato se čuvajte Boga i poslušajte me. I nemojte slušati naredbe onih koji pretjeruju, koji po zemlji kvare, a ne popravljaju. Oni su odgovorili: nije to tako, nego si ti opčinjen. Ti si samo čovjek kao i mi. Zato nam donesi kakav znak ako govoriš istinu. On je potom rekao: ovo je kamila koju sljeduje napajanje, kao što i vas napajanje u određeni dan sljeduje. I nemoj da biste joj šta ružno učinili, pa da vas kazna na velikom danu sustigne. Oni su je međutim zaklali, ali su se i pokajali, jer ih je stigla kazna. U tome svakako ima znak, samo što većina njih ne vjeruje, ali je sigurno tvoj Gospodar onaj koji je moćan i koji milostiv je. Lutov narod je nijekao poslanike. Kad im je njihov brat Lut govorio: zar se nećete pričuvati? Ja sam vam uistinu poslanik povjerljivi, zato se čuvajte Boga i poslušajte me. Ne tražim vam zato nikakve nagrade, moja nagrada samo na Gospodaru svjetova je. Zar da prilazite osobama muškog spola, a ostavljate žene svoje, koje je za vas vaš Gospodar stvorio, nego vi ste ljudi koji prelaze sve granice. Oni su odgovarali: ako ne prestaneš, Lute, bit ćeš sigurno protjeran. Osjećam doista odvratnost prema onome što vi radite. Rekao je on i zamolio: Gospodaru moj, spasi mene i moju porodicu od onoga što oni rade. I njega smo kao i svu njegovu porodicu spasili, izuzev starice među onima koji ostadoše, a zatim smo ostale razorili, obasuvši ih kišom. I bijaše to ružna kiša za te što bijahu upozoreni. U tome svakako ima znak, samo što većina njih ne vjeruje. Ali je sigurno tvoj Gospodar onaj koji je moćan i koji milostiv je. Stanovnici Ejke nijekali su poslanike. Kad im je Šuajb govorio: zar se nećete pričuvati? Ja sam vam uistinu poslanik povjerljivi, zato se čuvajte Boga i poslušajte me. Ne tražim vam zato nikakve nagrade, moja nagrada samo na Gospodaru svjetova je. Upotpunite mjeru i zakidati nemojte, i ispravnom vagom vagajte, i nemojte ljudima njihove stvari oštećivati, i nemojte po zemlji činiti zlo i nered praviti. I pričuvajte se onoga koji je stvorio i vas i ranije narode. Oni su odgovarali: ti si zaista opčinjen i nisi drugo nego li čovjek kao i mi te doista smatramo lažljivcem. Obori na nas komade neba ako govoriš istinu. On je na to odgovorio: moj Gospodar najbolje zna šta vi radite. I nastavili su ga ugoniti u laž, pa ih je stigla kazna u vidu pomračenja dana. Bila je to doista kazna jednog strašnoga dana. U tome sigurno ima znak, samo što većina njih ne vjeruje. Ali je svakako tvoj Gospodar onaj koji je moćan i koji milostiv je. I to je svakako objava Gospodara svjetova, s kojom silazi duh povjerljivi na tvoje srce, da budeš opominjač na jasnom arapskom jeziku.
a to se svakako i u knjigama prijašnjih naroda nalazi. Pa zar im nije dokaz činjenica da to znaju Izraelićani koji su učeni, a da smo ga nekom nearapu objavili, pa da im ga čita, ne bi u njega povjerovali. Mi ga smještamo u svijest zločinitelja tako da ne povjeruju u njega dok bolnu kaznu ne okuse, a ona će im doći iznenada, tako da i ne predosjete. Hoće li nam se omogućiti odgoda, reći će. Je li to oni našu kaznu požuruju? Šta misliš, da im omogućimo uživanje veći broj godina, pa da ih potom stigne ono što im se obećava? Ne bi im pomoglo to što im je bilo omogućeno da uživaju. I nijedno naselje nismo uništili, a da nije imalo one koji upozoravaju, radi opomene, jer mi ne činimo nepravdu. I njega ne snose šeitani, niti im treba, niti mogu, oni su svakako sluha lišeni. Zato nemoj uz Boga neko drugo božanstvo zazivati, pa da budeš među onima koji će patnji biti izloženi. I svoju bližu rodbinu opominji, i prema vjernicima koji te slijede susretljiv budi. A ako ti neposluh iskažu, reci: ja sam čist od onoga što vi radite. I osloni se na moćnog i milostivog, koji te vidi kad klanjaš, te kad seđdu s ostalima obavljaš, jer on doista sve čuje i sve zna. Hoćete li da vam kažem kome slaze šeitani? Slaze svima koji su laži i grijehu skloni, koji načuljenih ušiju slušaju i većina ih laže. A što se tiče pjesnika, njih slijede zalutali. Zar ne vidiš da oni po svim dolinama blude i da govore ono što ne rade, izuzev onih koji vjeruju i rade dobra djela, te često spominju Boga i bore se nakon nasilja koje im je učinjeno. A oni koji čine nasilje saznaće kakva će ih konačna sudbina zadesiti.